fancy. So Ridablin Kleng. That's all, sir. Thank you for presentation. Hadirin ka presentation makapatnya ka Plaza Cultural Troupe. Dan moving on, the agak juga pon ngakot jauh en sambil yang kehil sunit laki awelang lah formation awelang se kadom lo. Thank you, sir. Now we'll have the presentation of the awards for the achievement in the sport and participants in the sports. President Plaza Amka Unit. Property unit. Andrisa Kleng, please come forward. So Andrisa Kleng nanti di dapur. So kalau mereka hari sudah ada. So hari sudah. So Milabat Kro, angwa. Andrisa Kleng. Ini kita ibala gold medal man hakne bal long North East Olympic kabala long hakpo silong hausnem 8,000 atho ar tewan to so ibad Master Laskar Teron alal panda sendiri lo bang ses lo nali puang tole panse. Ya, angka mepi jurani. No, ada mepi tidak itu dulu masih orang. So mepi jurani. Angka lama kepasuna pune man di putera pune itu lah sih. Ingat dong kan kita lupa dia lo lah bang. So aman beng mepi ini mana bang. So lama kepasuna bang. Masih kita dong kalau itu antum bang. Ingat dong kan kita lo kadang pada lo lah angka mana bang. So aman beng ini mana mepi orang ke. Antum sih ingat dong, ingat sam putera dong pada lo. Asik, angka kita bilang, antu se ada padingan tarbiat he, orang negara kita tarbiat he, han kita bilang, keputing tur dia bangsa tua kita pada tarbiat bang, antu se anak manusia hidup ini hansi, bangsa lama kita tarbiat han ini, bengkolo, terupalo, kado. Kalau kita meeting non si orphan lo, kado.